Muraho neza, twongeye kubasuhuza tubaha ikaze nanone kuri Guitar Secret Channel. Ubushize twarebeye hamwe amanota ya G major, twabonye ko barifata gutya G major, tubonera hamwe inota rya C major, tubonera hamwe n'inota rya F major. Uyu munsi rero muri video tugiye kureba andi manota atatu. Mwabonye yuko mu manota 12 twabonye twahereye kuri aya ngaya y'ama major. Ubundi muri aya 12 buri nota rigiye rifite major na minor. Ni ukuvuga ngo iyi G ni ukuvuga ngo twabonye major yayo, tuzanareba minor yayo. Ni ukuvuga ngo muri iki cyiciro twamanje kureba iki ama major chords. Ubwo uyu munsi rero ngiye kubereka mu major chord andi atatu. Tugiye kurebera hamwe major chord ya E, iyo bafata gutya, turebere hamwe nanone major chord ya A, bafata gutya, ugastruminga cyangwa se ugakubita imirya uhereye ku murya wa gatanu uturutse hejuru hasi. Abenshi banafata gutya izi ntoki, uri kubona yuko izi ngizi nizo nari nkoresheje, ushobora no gukoresha izi ngizi. Twongere turebere hamwe inota rya D major. Nayo ngayo tugiye kureba uburyo bayafata. Ni ukuvuga ngo rero dutangiriye kuri inota rya E major. Uri kubona izi ntoki zanjye, ndafata iyi ring finger ifate kuri fret ya kabiri ku murya wa kangahe wa kabiri uturutse hejuru, ubwo ni A string. Noneho akanga ka little finger gafate hasi yaho ku murya wa kangahe wa gatatu uturutse hejuru. Noneho iyi middle finger ifate ku murya wa kangahe, ku murya wa gatatu uturutse hasi. Noneho ukubita imirya uhereye kuri E. Ni ukuvuga ngo turi gufata note ya E tugakuramo code ya E major. Ni ukuvuga twabonye ko umurya wo hejuru bawita lower E. Ni ukuvuga nimba ari lower E, iri nota mfashe niryo E major. Ni ukuvuga ngo umuzi w'iri nota uri hehe? Uri ahangaha. Muri kubyumva? Ni uko nguko rero. Hariho n'abakoresha izi ntoki, izi ebyiri akaba arizo zifata ahangaha umwanya w'aka gahera, bakongera bagafatishaho iyi index finger hano ku murya wa gatatu. Ariko ni byiza yuko wakwitoza gufata gutya, kuko tuzareba impamvu yabyo. Reka twigire hamwe noneho uburyo bafata A major. A major turafata urutoki rwa middle finger rufate ku murya wa kangahe wa gatatu uturutse hejuru, ubwo ni ukuvuga ni umurya wa D string muri kaze ya kane muri fret ya kabiri. Noneho urutoki rwa ring finger rufate munsi yaho, noneho akagahera nako gafate munsi yaho muri fret imwe, muri fret ya kabiri. Ni ukuvuga ngo iyi mirya ya mbere ibiri ntabwo ifashwe, n'uyu wo hasi ntabwo ufashwe. Noneho kubera yuko twabonye uyu murya wa kabiri uturutse hejuru ko ariwo bita A, ni ukuvuga ngo umuzi w'iri nota uri kuri uyu murya ahangaha. Noneho ukubita imirya uhereye kuri uyu murya wa kangahe, uyu wa kabiri uhereye hejuru, A string. Hariho na benshi bafata bayifata gutya. Wahitamo uburyo bukoroheye. Uri kubona yuko urutoki rwa middle finger rufata he ku murya wa kangahe wa gatatu uturutse hejuru, D string muri fret ya kabiri. Uru nguru rugafata ku murya wo hasi wa kabiri uturutse hasi. Noneho akangaka kagafata n'ubundi ku murya wa kangahe wa gatatu uturutse hasi muri fret imwe. Turebere hamwe none uburyo bafata D major. D major
urafata iyi ring finger ifate ku murya wa mbere muri fret ya kabiri, noneho ufate iyi middle finger ifate ku murya wa kangahe, wa gatatu uturutse hasi, noneho iyi ngiyi little finger ifate muri umurya wa kabiri uturutse hasi muri fret ya gatatu. Kugira ngo muri kubireba neza. Noneho kubera yuko twabonye yuko uyu murya wa kane uturutse hejuru ari wo bita D string, ni ukuvuga ngo umuzi w'iri nota uri hehe, uri ahangaha kuri string ya kangahe, kuri string ya kane uturutse hehe, uturutse hejuru, ya gatatu uturutse hejuru, ubwo ni ya kane uturutse hasi ariyo D string. Ubwo turakubita imirya duhereye kuri iyi string ya kangahe, string ya kangahe, ya D string ya kane uturutse hasi. Murikumva ukuntu bivuga. Murikumva uko bivuga. Noneho hariho na benshi noneho bakoresha izi ngizi umwanya wo gushyiraho aka gahera, bagafata uru nguru rwa index rukaba ari rwo rufata mu murya wa gatatu uturutse hasi muri fret ya kabiri, uru rwa middle finger rugafata ku murya wa mbere muri fret ya kabiri, noneho uru nguru rwa ring finger rugafata muri fret ya gatatu ku murya wa kabiri uturutse hasi, noneho ugakubita n'ubundi uhereye kuri D string. Nuko nguko ni ukuvuga ngo duhereye kuri I tujya kuri A, tubona uburyo bayifata, noneho duhita tugira iki, dufata na D. Ni byiza yuko wakwitoza gufata gutya ukoresheje aka gahera. Ibi byose tuzagenda tureba impamvu tuvuga yuko ari byiza gukoresha kano gahera. Ibyo ngibyo ni uko bayafata aya manota atatu tubonye. Murakoze, reka tubashimire yuko mwongeye kureba video yacu, noneho tubararikira gukora subscribe, share, like na comment.